Everyone, good evening. 14 minutes after 7 o'clock Saturday evening right now here in Hawaii. Today is the March 2nd, 2024. Akin ko kulomalam chinkat ki may sa smile siya kanla ko pela smile siya kanla ki pel singi kulomalap ki kain mano kat kain civil pa ocean ki me ikan sete siya ingi ang aki welcome you kulomalap ki peloman nga may sas actually nga kinatagangan me sila ko noon sa kulukay nga kadang li playlist yung mga kulang kaya na on ma orek ki SoundCloud na kada on nga may nga record ya ki services slash ki pingana Henry panagwa magat sumra halulasha nangat ko in me pangak na siya makulo malap ki misla ko in mano makat palakin ki pelching niya. So once again, I want to welcome you. It's a privilege to be able to share your evening or whatever time zone you're at. Speaking of time zone, I'm going to go ahead and share the world clock right now with you folks. Just like I always do, you know, when I start my broadcast. Once again, here in Hawaii, it's 16 minutes after 7 o'clock, March 2nd, 2024. Saturday night, Saturday early evening. In Seattle, it's 18 minutes after 9 o'clock. 18 minutes after 9 o'clock. Seattle is 2 hours. Seattle and San Diego actually, they're 18 minutes after 9 o'clock Saturday night. Nashville, Tennessee, so is Dallas, Texas, 19 minutes after 11 o'clock nighttime in Nashville and Dallas. Denver, Colorado, 10 minutes after 19 minutes after 10 o'clock. 1 hour behind Nashville and Dallas. Atlanta, Georgia. Macho nga. The reason why I include Atlanta because may nash may clash kalines up actually our church at Awi in Atlanta now. At Atlanta, Georgia pa may masilal siya. Buwas Sam mawil yosin mail wang leashwe. They are viewing si Horek Atlanta na manulisom na bushay. Set this coming Saturday next week, are fundraising event si kita akfarsi kita oralal puwa sinsang local lansom pagpaki ko siya. Naipangi may plan na ki week fashion. Finen Adak, Alaska, Honolulu, Hawaii, we have the same time zone. So, like I mentioned, you know, previously mentioned, it's 20 minutes after 7 o'clock nighttime, Saturday night. Un mga sila langan share na siya was ngayon mix. It's pretty much wangin may specific playlist yung aralangan. Taga ng akin na may taga spend a little time with everyone, whoever is here with me. Or if you come along down the road or, you know, later on, then, you know, I just want to share some, you know, kind of mix playlists. But first thing first, ang aki songan may Sidal ko noon sa ngayon sa mga malal siya son Wilton na thank you la na wayang talimtan si limtan ito si mawal dalo na noon sa mga fact ma cut mo hala na on sa you cannot go wrong with this song. It's a really spectacular, beautiful song. Rakmasing ngayon tawag
correct. I'm gonna start this song from the beginning. Sorry about that. That's it. Endlich bange. Miracle leaves and bange. She's actually I'm give out the wrong title for that song. I'm a cut more. Anyway, so we're gonna do exactly that. Misle minche wo kalanglom na ses katseka ino klak lo malat masumba metal tinta le kat le pe shafla wik shi pa inge kat ke
Ikia ma safal ka ma makatorela siya makadito kakatia ito rela yamatom kat kitale katle yamatom ke pel singi ba kumital kumita finshaklas kidin shuk kidin ralang silom katikan makaina alina yok na pa ye may helya finfel singi parang kita kaya kumina na siya pa na wika takaya kat akyok yelal fingilas Leilang on lom leilang kaslom in the kana yoros kolkat pel na kayo lutigat kringain sisla pel kringain lutut ke kaslom leila mama kumaki na sisin kain kolkat kimolas kain magresom no pel na kayo podcast singe kada panasum ke lalmet metlom at lalmet metlas misla lom te misla las kada ini nagtinak pa si selye pe nanaklas in makain katwek si sinsie mama katarain te akmanas ka kanaw se molan matwias katena ko pamdal nakiwi ka singi kat ke yok na nakaiwa in fact kula mala msum ke kumkol mamolas nakikat kain civil penatagan ke broadcast singi ke wi ka singi kat kula mala pa kat pro kat fakulo na sum ke nen wala tempius kas metlang las kat pro wala ang aksya sila ipsingan sangon sugo ngay terikiron sugo na siya tikinis Virginia Tosaya na suwe Benjamin Tafong letay tal siya the mensis Katapel sugo Man kan man måla fin fel singi pa. Oh, how pay man. Wake up. And legal and clear.
Maki showing naki broadcast sila ngay inchivil penapa na sinman nakawash masiluwo me amo siap masima yo ala yok sipe ngaki share na siwo so mapena ke may tuwangin lelas ngay nekin ye luwangin leki leaning forward tang na katlong aklay luwangin le na ngaki akriyal minar siya Mina, Palen, Rosip, weng no phone natalik na altan siya. Mam kuchi mabak ma sila il arspena yino. Afin sa kusin ko kadefa tapan nila me to alina yok sipe ranga kulomalap lang tago pain akademi wang lalan nekinyel me wang le finan taxis lash main laning na nga ito na pa ye la ile manole me spayak na KOSRAE la sikyak nge I'm not sure wana kinga academy pe naki me wang le silal puas nga le na simit talik nga le nga pakum na pa ki abakum dal puas ki posisel lalo Atala il me mollala ten officer sa confinsonol ana inte na kalim la sil dal po sil isres o si sel na pa ara kinga longa klapo sil wan le ye nga longa kalnaus kya lo nga dictionary na way nga rela nga way kasi el kata abanga porong le ko long la il le wan le siya puasil wang la Atlanta. Anangan mot ko mo siapa na el mataoral siya sinor Lilian matalik natal not lufe. Mantalik lo natal ngayon siya lalot talinggul dan siya mapayagsil siya tiyan natal Rosita mga dal architect sisingin na wo nga may ilosasyo Apanga mo nga kaksakanal siya, yosimi maki ildal utela mo ildali flokon la manon na KOSRAE. Nara, paingin ngas na yok sila kaya na siuso. Kita akfarsi fundraise nga kulo malap ke pa siya lalo silo sinsiu cash ke community lash voluntary tema mwete kumfinko fla tema mwete me torkas kasyak kumfinko fla inwi kumko fla kumfinka na manas leila lang silang kat ma si finrat na sis nagmol mapat singi na shirus pe kusinget la die elia ko enin na yok singay nakita ko ni whole stadium park Kinga ram sil yosimi ke learning for da ilma sikyak ke auto luge development na la elo so make sure la elo reserve whole stadium park kida so anyway ngai ta na pa ila ya skof si flau si ko menum si elo me akfas la nga pa so set up ka find ngakina finsanan mong ngausla speaker generator lama dek ngayon sa nga fresh sila. Masingi, kumin mati, fin pa complaining ya kumte usma, duman somta. At alale, tena, fresh kitin ako manatas nga, usomne, somta na as masirap tari. Siya pa nga, mga palaki, pelmida, communication nas ngalan na, pelikas nga, mapangon na, ilusianin na mga sumta na reklali na frustrating na pa ito. Kasi nga ram silyo tayo nga pa set up lam speaker sound system siya na usya rin tika rawo man kayo pello man kung pinta ka kung husay dam si luwa mata ka insang akfresh si lucky si kite akfresh nga ang siya flok le nikipa na muitlars lal na kenye finan ko siya nga walang choma titles pa kayak may silang akiyal pa titles di kipa na talik natal na kenying crans pang Marlin ta me
Kenchilin ma natalip sa inyo talale na fututu na silpe ne kenyi talale men ne kenyi lalle pair il finachki main marshos le alora katale na pair na pai na ngan ma manawre nga nga mo week metiki week tari nga seksil kenya ka ne kenyi lars ngan mga Atena anangan mut ko mo la narsi na ka mainline ma pakinye il fact lailas mainline ang asulun minar ki man ti il vansi klan na ganyan mas na paile sigilan sumtat aron abaw niste kat planning din sum na ki election vote special election sumta actually nga kat ko na klong klan na ganyan mise ara mineral sa mga kayo sokla insomnie we akfashe mama in line akfashe yak Kilo malap aki namnas me ko se malikan la pang sinakipe me international green ako akfashe line national puas tin puas sam ang papat mail lalo to Actually ko non so kung finish me mananga falier la announcement wow ngaki faka na kasi ki fochi mareke unisangala na anji una pa ki lalmet mait misle anain kat som kat tatin tap me campaign nan mo ta na kitin som te ra ni penain si spark kat matchifan ngafin truck pa penang me lie ko ngat lan Cam lu siya tangay ta na pa ocean lot na sil me totot gultamal tiginis layer mala talala na tal gracious na pa maanagawa misle follow agad siya ugat so mangoral tal pangit nung coffee kanin mga siya karon sugo ko insan Atafong lainan ka.
Sisaklyk tayo nga flelaon so kay on natin na tamantis nga flela Pete confin te lang gas ni Pete ke on sunga langsi Met mata met versete dit session pensa via game matano Baik matang siya on so pinne dalte mitte on sa make piche gen na na Igat nda pinne na wai share yenen ko sai that we mta mura Well at least that's how I look at it
Actually kun no ni na luwe cash makantaya kon de la sa kupang makantaya ke ni na lu ke services last ngai so ko ngalang sinapay long and wala na ngalang nan kamising Tadi kita orang semua nak cincau lah nak kenyakan. Ala wala nak kenyal sompai flot naral babakal dalin tekoi ini. Nasi metlan wolena eningan kima wolena we saromra Hasilnya kenyekal natal kuyel natal puasam. Laki ko was kilo malap na si was sinor lelen elpat kilo kikumtel fintal pa mkuy ko karingin maslal puas na. Ano na mana sir awal kat le alanakat si foto na sil puas tayo na gusin tel sa alanakat si wukel naslo siya. Nasil pa pa na si Oskay wa ay na nangan fakla kasi ki me afin sa kliela kain hapena ngitlan machaya ma akfashi campaign lalos ki special election si ma akfashi yak laki le no lalo finanya na finanya me election special election singi pa Sonchiner pa isla masing yang amail foot lof ko kata postagalan ng anang paklo na anti aktolo katsum me akashi masing ki uniste nga akli na pa katamit mga sunimate pa kensi siya arson na talim ko sinatal anang nga finchagalosin understand la nga tako yeme nga respect pe Milo Zero nga finchagalosin respect yes okay plal and nga alana nga samrum ki kalayang posisyon lal siya totot el brother silal and mawel and pail aweng lar ke
tadik nata strat ge show singa kakla alena kan singi pa ya git tapagat te nga decided mga mkulaki asingi pelsimit alima upeta nga ki fakulo nga kaksyakin na pa mawasikya katalena takay as a family katamait nga som na rol dahil may katamait lalay nga taka na oras pangagat tagay ni na kesha iki mama kataraki park ang italiya mo alena wo misla pair kat nga som speaker si kato na sten orek Asi mga ki hakalamia finpa sincerely finpa me mga katurela ti me hoy ki ngitlosan sincerely ngan talay kuluk ki katalikat le kem sila son sine en makamtawe ya nasiwos kayo anak nga hakalamia nga liye ki fashne shafla me food apra na o yan nakat tagani orela meeting sam talin na solo me pa karingin masila lang siyemit ma ngatena akilen nga ke me knowledge sinapaye pa siya CPS ngali karlal CPS ke indain siya pelan me aula la son sin el son morapo watcher el shaflain man ko amita ulay Sipil usel pa mga tatasum ki may tabulation si mga ke consulate office narang ki nga may feel bad lang atin na hakilin ki mga tu yaki saram la ka mana pa si pang sa flight mana ka wakan na kdin support si si may KOSRAE ara pang katsunay tala may results ki may fortune nga faklo na sin me taligigas mamtain ke la pa sa flight mana ke wakat mit KOSRAE kachuk mit ko las ngelo sin manawo me molan mit las yok na sin mit las finen KOSRAE ni angaliki masi mga share pa inge na finpa to yakate to results ke by midnight ko after midnight Makitera bagdin pero ki muchima chile yaklang this is a democratic process majority rules ngayon mo da fin kay nila pa me awal kata na kidin na phone na kakani provide support last sin may culture min wana kikita akalim mit ma chile yakle in kol kay si matan fel kay si mura kay si state ngayon katigia ke scripture academic la maka deligia pa mai nge nekena mai nge elos tie mai kol nge elos stafung le tie fask akwa kon kat na el los kanaus la me akwa sing elos usna la met los usna eto la los sifena kala los me elos become it's all about me not about constitute met ma for the los ko yok ligina ko nasingkat ilosin nakaling kalikia mama kat pa akin yan ara pangasam la se kat hotel na kifahni sonsin pa ito ke me fortune ya akatin na kitin me for any support project ilosin akwo yela me anches finan KOSRAE yok na pe na Federal States of Micronesia masih mangaki teko academia ngakina teko kingalia ngama it was way better than I expected min para mo na sakay me involve ki mga min community sila ren nash mo KOSRAE ngali na shikle everywhere you go come run into these people tanga mo nga wala nga second year lang nga academia lang nga committee nga finsakin sonjin bato yaka ana king akalaming Saftain man ko ka nakting flok le ak fash at kayni orore malas nga as one people finanya na kat mat KOSRAE inena ma esikya nga pakat matara ke finpas met wangin le los sakay we pe fash mangya te pangen requirement kat may sifan na mat KOSRAE kung finwang le yin na kum entitled na kikatra sing na ro
det fashion i wangle borders wangle me Morocco tama katagari na rock fashion mga na katin in apply the same principle niki na municipal election nagi mayor ka state senators ka governor lieutenant governor nakatkulakya nagi national level ka congressmen ka congresswomen last ka din natin rally around them and support them katin proy kelo silosin me koinarela rit malalo so me inform na ke finchak clash yok digina kaywa finchak lankat alipangi me takala ka ngamo nya silal ki ngaklo malap ki opportunity si antako me wiko ke o ka singi silal kan naon su ko luga nanga me call it a day for me right now it's almost 8 o'clock p.m. It's 7:58 two more minutes until 8 o'clock aki be welcome aki fakulo malap ki art loman Finash me request long come on down send me a message on my broadcast messenger ko onasin kenik makumakain nge chilba shidal kun suko me on makat shidal kun on ke loma on suko malang choir Honolulu Church Choir nga mark yan ang choir nga I'm not sure lawan guys ko tako may long in about a second Ons wil malante van Jack Sheila in foto to
Hasta William Basangking en el de Huitafala. Kono pa ise kain taika no pa ise taika. Sielen foto aku yaklanasir atadiaka inadikimisa aku luklar atadiaka Sielen undananka At payakun na passed away. Matatawa kasi mawipes. Basta siya ngayon. Kamatan. Sielen foto aku yaklanasir atadiaka inadikimisa aku luklar atadiaka Sielen dalam chonanka Sielen foto aku yaklanasir atadiaka inadikimisa aku luklar atadiaka Inor patana Sielen gematan chonanka Onut was kupang mautak to asale na kato kaske yakya nos kupang Oh sata Wow pa ya Sorry Onilas ko pang nasidel kunti ko noon sa bunga. Onilas ko pang
Tena shule pa maneno lobo. Makalin mo choir pa El Shakya pa malin nila. Oh Jesus, malin oh Jesus. Kan je wil dat El Shakya Jesus El Shakya Yakana Intane Jesus Nale Naitana Inayurutana Siemetale Oisharing Edanana Lomingenate El Shakya Yakana Intane Floyd mother said no, in Belgium. I don't in Europe, I see a metale, oh, shining it on a man, loading another. On it was Kubange, the Turkey women as long. Awal ko singa wala gala ko singa na ikan 7 fungin 7 pa pensi mapa siya sa online gelang kayen pela pen pa pensi Alina Franklin ma Kaya koming Krishna namit manasya sangkaya manasya ave manasya ave manasya adilita ilmong sasaneko Komakaya koming Krishna namit manasya sangkaya manasya Kame manas lom game manas gadalita ilmong verse saneko Kaya kom ke manas
Keye Kome Vashna Name Name Samna She Samgaye Vanase Rame Manas Songe Me Manas Son Magreda No Peche Sanego Dona Keye Kome Vashna Name Name Samna She Samgaye Vanase Dali manas long me manas long gadeta el mon feshe saneko. Oh, nu was kobe bange el shakyak. El shakyak inyane. Oh, sisagaluk. Onde las go pa el shakyak cheese, oh cheese. Oh, sisagaluk. Oh, one. Sorry. Ngasang kung isang kali on me. Well, actually, on Luca, on Tewantak Luca, sanctuary na long si Yoklin na. Kako Jesus, oh wow, ngasih pada kali ini on sekolah. My apology, man. Sanctuary, ngama malal na siya episente pa on sekolah. Ngika malal mitiko. Siya mas. Ito na pa title yan nun, music. Parang sanctuary. Pastor William pa page yung sa kung walang Lemisa Carson. Yun na rin makailantan na line cut. Hallelujah.
Nasnashia Kadayanchia Aranchia Sanctuary Long Tinamada Lominaninga Naulmala Nasnashia Kadayanchia Chia sanctuary long and then I'm alone in Long si Yokan na Alan Devon Jack Pound semua pangai saklan proses sila ngafin sakumin ko kalau malapi daga join me ke ko senya I wish your day the rest of the day is blessed. Stay safe and hello. Pastor William kiki pinon ke once go. Lang se yoklena Lang se molela Nakainganek Akaksakinle Akaoya Elmoliale Aknesnesiyali Kima koliklak Wisma doarslak Siya sinsiya Aina keleme Achika shaka Shisha sheleme Apantangola Ana siya pelna kewa O inarawa O kinilan o ingala Lang se yoklena Lang se molela Yok ngainganek Akaksakinle Pakaoya Angoliyana Aknesnesia Gliki Klima Koliklak Wisma Toarslak Siya sinsiya Aina kelemen Achika sakos Sisa sileme Ashpetlang olas Alana siya pelna kewa Lang se yoklena Lang se molela Yok na ingane Akaktaginle Akawoya Elmoliale Aknesnesiyali Kima koliklak Wisma toarslak Siya sinsiya Aina kelemen Ashika saklak Siya sileme Well, make a place, take care, aloha, fungo.